Pozdrav! Prvi korak u izradi ovog zadatka jeste da preuzmete obrazac plana sprovođenja samovrednovanja korišćenjem selfie instrumenta i da ga popunite zajedno sa ostalim članovima selfie školskog tima. Dakle, klik na obrazac plana. Nakon preuzimanja otvorite dokument i popunite ga, a zatim ga sačuvajte u formatu ime škole, donja crta mesto i evo ga primjer OS Branislav Nušić iz Beograda. Svi članovi tima, pa i koordinator, treba da kliknu na dugme Dodaj rad, a zatim da u ovaj prostor online tekst unesu tekst koji odgovara njihovoj ulozi u školskom timu. Članovi školskog tima koji nisu koordinatori treba da unesu tekst tipa učestvovao sam ili učestvovala sam u izradi plana sprovođenja samovrednovanja korišćenjem selfie instrumenta. Plan će predati koordinator školskog selfie tima, pa navedite zaista ime vašeg koordinatora. Sljedeći korak jeste da kliknete na dugme Sačuvaj promene. Školski koordinator treba da navede nešto drugačiji tekst. Na primjer, u svojstvu selfie školskog koordinatora predajem plan sprovođenja samovrednovanja korišćenjem selfie instrumenta, a zatim treba da klikne na ovo dugme Dodaj rad, da izabere opciju Postavi datoteku, klikne na dugme Choose file, a zatim učita odgovarajući dokument. Klikom na dugme Open, a zatim i na Postavi ovu datoteku, bit će učitan plan vaše škole. Dovoljno je da kliknete na dugme Sačuvaj promene i ovaj rad će biti postavljen. Nemojte da očekujete da će radovi biti ocenjeni, niti da ćete nužno dobiti komentar. Ukoliko nacionalni selfie tim smatra da je neophodno da vam prokomentariše plan, to će se i dogoditi, ali ukoliko za to ne bude potrebe, komentar će izostati. Srećan rad!